Ka kenhon ki senglong kemi ki badai na kathany umkyang ka badana khapot bat Assam bat Bangladesh ki labu ka jingkentu ye barok kinomi khmat ka rilom khasi chantia makin mi shakmat ban kren AA halor ka reservation policy habai kren bikilat pathai khubor ka kong Dewi Tongper kalabu ka jingkerpat yala ka jong ka MLA ka kong Santa Mary bakan kren AA halor ka reservation policy Pentau ke solusi ke bakrau na marba bakim keren ngasong yang remro ya lede bangi ngijit kita kena mat ki bamla ban keren halor ka negara reservation policy kan no kolong kejing laran sisai ni pej dadangi pas na mikmat garo ki keren kum ki garo ki keren kum ki briu ki ije ke benru jengki ki jongi pada belai ki pej ke briu jengki hato kam kta sai moi ki kun jengki ru hato ka peteng jengki kan kutang kum nemo kim dan sumo kita ki peteng jengki heden habut ki ban wat ki kam ki jam kinamla ban in tang maki ha kani ka pateng rai ki pateng sigi kidang don ban but nadin kerana kim pengkala lano pa de kin pengkala la sampai tali kisna mentangi layai apsa judan ban bangkran ya kani ka reservation policy ki ong yo ka penmi kita communal ban penmi kita ke jengi hura-hura ya umsnam ring ong em kanam penmi namar bele dangi dawai ka hok jengi kanam dia kum kata ban makiru kita ban sim ken jengi klik bale kin don sam sai ban pensit yo pai ba garo la nei ku project ban rio kim don kam bale kata handai kum kin omi khmat kita ke statement ki badani kata ke jengi klik ya ke jalahi perok ke wai om tangi ke perukasi ya ke jalahi perok ke wai idai ban keren ban ngadai na ka sansu tengah sai pung constituency MLA jengi idai kong Santa Mary badani na parti NPP ni kerpat di kum ikan tei ma iru idon ki kum ki kur ki jaj ki pateng ju ni kerpat di bek iru kin snyo thulem ya kane ka jingke jengi kum samla jeng ka jaj benru jengi ni wan na du lang national umkiang na thain border si spa sampai 1 kilometer ke jingchngai na ka do ba ka mensim si kam la sha ban pek tang lang bagi mobile tang lang bagi news ni dong ka tis no khia ka bakrau na dita kaya pa in jong ka jaj benru ke jengi kum kilong kumi kum di kentai berang jadi klik ya kum di piji berang pule iwan kenang sene ban ai ke tin kesan ya iba arden ke saya mod iba rasa sitom bala syak ngan namta ban demand ya ke review ke reservation policy ni dong kejuk ke nongrim ban ai ke tin kesan pura ya iba arden lang ba ki rang ba snong tengi sekretari snong ba duai pada ki rang ba nasional tengi baro ni ai ke tin kesan bapura ba kana no kopor teba don kam pandemi ni long di bakloi pandemi lang nomor isi syak ba kani ka review reservation policy kalong sisya ka bano sidiang o nyindai nimpong bangi isi ikut pada gejat nri ndai dangi pai chaki district council ba chaki timpun pai kumba nilayo i bangi don hak sisya ban diman lene bandawa ya kata ka jing pengkala ya reservation policy namata ki kun samla ki jongi kilai stom sisya ban kra ikat kisah ki ngilamat la tung ting kisam jengi ki yo ki max ki babun hari ba pli ki shom kam jam na marba reservation policy kam ai ni kata ka hok kata de sisya jongi bat ni jam rem su yam rem ka mensim ba iwai padi ki jai kun riu la ki yo ka max ka badunaru andre ki yo padi ki kam ki jam kene ka penduk mesin ikon sini ka cakap bikin krek ikut kisah jengki kin kuat suban krek nama yong temen toy de magata ngi dawana ka sarkar bat ni dawaro na kini economic khmat khasi jengi bikin ya keren lem halor kene bat ban ai ke jeng kala ya ke jala jengi lada ki keren ya ke isu jong kene ke reservation jengi ban pengkala ban ai no ya kata ka beri hok ya ki kum samla jengi ni ru ni long di balak koloi ban kersan ki hakul beri ki port baki ki don kami ni kum baik pak